Sozani bogogo nomkhulu salukwasendoda lesugogo bathini mbathu bavula kuvala emzini amadoda u-Auntie Usha your number Ian Locksmith. Ngani zakwethu angazi indaba yedliso kufanele ukuthi sixoxe kanjani khona nizoyizwa. Angazi ngizoyithini. Kakhulukazi kahle not kakhulukazi mhlambe ubulili obuthize zonke ziyafana. Ngani zakwethu asiyekeleni ukuphaphela idliso. Asiyekeni uqinela idliso. Angazi ngizothini indaba edliso, angazi safanele ukuthi ngikhulume ngithini. Kubhlungu ukubona umuntu esebenzise idliso elirong. Kubhlungu ukubona umuntu esebenzise idliso elirong and there's no turning back. Ngikhulumile ngajula ngokuthi kufana nokudlisa umuntu ongenasimilo. Isimilo nje akuyona into yakhe. Isimila kuyona into yakhe, yena uyi-social worker urendera ama-service kubantu abawadingayo, usho means uwumuntu ophanayo. Kunedliso eli-specific for lowo muntu loyo. Kodwa nanku umbuzo engifuna ukubuza wona. Nanku umbuzo engifuna ukubuza wona. Nanku ugirl. Nangu ugirl akanaso isimilo. Iphenti lakhe lihlezi lixega, akanaso isimilo. Nanku ugirl akanaso isimilo. Ngifuna lento siyikhulume kahle ngoba ngiyabona ukuthi mhlambe ngendlela elongiyibeka ngayo inokuvala kakhulu, inokuvala amahlazo kakhulu. Ngiphethe ugalaza wetiye namhlanje ngoba ngifuna lento size kahle. Nanku girl uyamsola ngomjolo, uyamsola ngokungayiphathi kahle. Abanye usuzwe wambamba. Usuzwe wambamba ugirl. Uyamdlisa ke lo girl ngedliso lakhe elirong. Ugirl uyayeka ke ukuphana. Uyayeka ukuphana ngaphandle. Bese azophana la eduze kwakho. Bese lo omdlisile usumdlisile. Kodwa leli dliso lakhe limenze ukuthi asondele angasabheki ngaphandle, abheke ngaphakathi. Mase ebheka ngaphakathi kukhona abafowenu, kukhona ama colleagues akho, kukhona abangani bakho. Kwenzakalani ngalogela? Usejola la ngaphakathi. Kubhlungu uzubaba athi yazi Shandu ngakhetha ingane esontweni. Ngitshela ukuthi izongihlonipha, izongilalela. Kodwa lengane ngizwa kuthiwa lengane eyikhulelwe ingane yendodana. And ngalithola idliso ngamdlisa ngoba ngangibona ukuthi isimilo akanaso. Kwenzeke kanjani Shandu? Yenzani research. Buzisisane ukuthi leli dliso leli lizomenza ukuthi enzeni egcineni. Find out ukuthi ibehavior azoba nayo egcineni ibehavior enjani. Kuzokwenzakalani? Tholisisa lokho ukuthi ngaleli dliso kuzokwenzakalani, ngilisebenzisa kanjani, kudingeka ini kuleli dliso. Singaphathwa i-vibe, igama idliso sitshela ukuthi it's a one size fit all. Idliso akuyona yonke insipho iyawasha.
ngani zakwethu, ngiyacela basobhane amadliso enwenza. Ngiyalibona-ke leli linye liwest thothi udlisa ingane yabantu ivele ife. Makufika esibhedlela kuvele kuphume kuthiwa lo muntu lona kunomuthi awudlile. So kuyahanjwa-ke manje kuye emadustbin kuyokhishwa iy'khokho zophuthu, sokukhishwa amapleti kuya ama-drain, thatha amanzi ezitsha. Kuyabheka ukuthi kwenzakaleni, kutholakale ukuthi usisters udlisa ubrothers or ubrothers udlisa usisters. Asibeni careful ngani zakwethu. Asibeni careful ngani zakwethu. Nangu kusisters usumdlisile. Usumdlisile usisters. Isiyenzani manje na isidlala ikhungwele khona. Then what? Nakho kunye. Uyamazi ubrothers ukuthi uyiphethe kanjani. Sekalale nomngani wakho or usisters ulele nomngani wakho or ubrothers uyazi usisters walala necolleague yakhe phambi kwakho bekwenza isilima, usunomlando walomuntu. Usunomlando walomuntu. Ngifuna mina ukhuluma izinto ezenza ukuthi kube gcine sokwenzakalani kuba khona odubulo omunye aze afe. Ukuthi kuza kanjani kwezinye igameko. Ngeke ngikhulumele zonke igameko zabantu ababulalanayo futhi angipromote lutho, kodwa ngifuna ukuthi ngilethe iside ledliso kulezi igameko eziningi, hayi zonke kodwa kulezi igameko eziningi lapho uthola khona abantu bebulalana, ngoba uhulumeni uyayazi lento le kodwa akafuni uku-involve abalaphi bendabuko. Akafuni ngamabomu. Right-ke, usisters uyamazela umlando or ubrothers uyamazela umlando ukuthi umuntu okanje okwenza kanje okwenza kanje okwenza kanje. Usuyamdlisa lo muntu lo. Ususeduze kwakhe nasekuyafana nokuthi babiza into le. Ususeduze kwakhe, fana nokuthi is during isikhathi se-COVID. Ukuquarantine kuyafana nokuthi usuzenzela iquarantine manje ngoba usela. Akasaphumeli phandle, akasazenzi zonke lezi zinto azenza phandle. Uyazi yini ukuthi lapho sekuyaqala ukuthi wena ube affected psychologically? Because whenever umbheka uzocabanga ukuthi konje lokhu kwalala nosibani bani. Whenever umbheka uzocabanga ukuthi kodwa lokhu wangifakela i-STI. Lo muntu usumsondezela iduzana. Uyabona, kufanele sifunde ukuthi umuntu ongenaso isimilo umshiye umthanda. Umshiye umthanda. Hayi ukuthi ade umthanda namanje usamthanda kodwa ukhethe wena. Ngoba i-abuse, i-physical abuse iqala lapho ngani zakwethu. Lo muntu usela. Usuyaqala manje uyambhonya, usuqala manje ufuna ukumshisa ngamanzi ubhuti wabantu, usuqala manje yena usumphatha kabi, usumtreata njengendlela njena sekayinja nezingane njena sezilokhuzana. Mina khona ubaba njena engimaziyo njena oshaywayo njena akayilutho nje, ayikho into ayiphawulayo. Uyabona, futhi lo ingane le eyafika nomakoti yona ayimboni okugcina ke. Ayimboni okugcina. Yabo, okugcina ayimboni nje okugcina. Nazi ingane zakhe lezi sinakho ukudelela kodwa isiphinde ziyibambe phela ukuthi phela ubaba lo egcineni. Uyabo, kodwa njena ukudeleleka njena sekayi stay soft nje. Sahleze eyithambele njena lokhu yidokwe nje ubaba. Yidokwe nje lokhu baba. And then the question masokunjalo, what is the point of ukuthi umdlise masoqedwe uzomgqilaza? Why ungamiyekanga? Why ungafakanga isichitho sokuthi akahambe aduke nezwe? What is the point ukuthi manje usuthathe manje yena lo muntu lona usumlethelana, usumenza manje yena
isilima usekaya washa ugeza izitsha wenzani mina ngutshela ngobaba owahamba ohlangabeza iboyfriend esitobhini kanti uyesitobhini esirong kwathiwa kuye linda lapho sithe lo muntu uyeza lapho linda lapho iboyfriend kabani iboyfriend yengane indodakazi leyeza nomakoti alinda ubaba abantu ebus stop alinda azalala emotweni kuze kusekuseni elinde ebus stop why ngoba uboyfriend usesendlini bafuna ufuna ukuzoqhethisa endlini kubhlungu lokho enye into ebhlungu ukuthi uthi usebenzisa idliso kodwa abangani bakho bayazi la ekhaya bayazi ukuthi wena khona idliso izopotshuka leyo nto leyo kukhona idliso futhi elingafuni ukuthi lo muntu lona angabuza ubhlungu khona idliso elenzela ukuthi lo muntu omdlisayo angabuzwa ubhlungu makangabuza ubhlungu iyaphuma lento le mangaphatheka kabi ngawe kaningana iyaphuma lento le likhona lelo dliso lelo elakhe idliso elinjani idliso lakho linjani leli dliso lakho wena leli dliso lakho uhambile walulanda maningi amadlisa wrong esiwabonayo la eminyango bayafa abantu badlisiwe ngoba elinye idliso lifika ngaphakathi liyakhela lezi insila zakho lezoyifakele zifike ngaphakathi zakhele zenze lo muntu ke manje na ukuthi abe nolaka usumdlisila ngithi wena ukuthi hayi umuntu wakho uthanda abangani gogo uphuza kakhulu uthanda abangani ngifuna ukumvala lona ngifuna asebenzele mina in mefika lana bese ephenduka isilwane leli diso lakho limenza ukuthi ephenduke isilwane egade ende ugada kanje ngaleso sikhathi ayikho into wrong oyenzayo ngaleso sikhathi awukaqali uganga agade uzucasuke bese ufuna uqala phansi wena ke manje uthi ayi sengifuna ukuyitholela umuntu ongcono lo muntu angimi understand ngendlela angigade ngayo lo muntu unjani njani lo muntu unjani njani kodwa lo muntu abe la ahlala u5 2 akuthole ephuthene elilodwa elisiphukuphuku angithi wena umdlisile wena olokhuzana manje na ose ubride inkabi la endlini wena uyibridele esakhe isilwane wasiqala phansi yesakhe isilwane sithi wena yours lesi silwane sesiqala phansi lesi silwane useqala phansi manje uyalwa uyagada uyakulandela utrack imoto usebheka izinto ukuthi kwenzakalani kunama device ngane zakwethu angithi uyabona ngaphansi kwesithi yemoto uyabona ngaphansi kwesithi yemoto kunokhethe there's a plate engaphansi kwesithi yemoto uzoyibona ngaphansi kwesithi yemoto ake sithi la uhlala khona ngaphansi kwesithi yemoto esithini yemoto mawufaka isandla nje la ngaphansi uthi nje la ngaphansi uzozwa kuneplate elikhona la ngaphansi kwesithi yemoto lelo plate lelo chaza ukuthi into eyimagnet iyahlala whatever magnet oyibekayo iyahlala kunama device abekwa lapho abekwa bani manje le device isifaka ubani ifaka yilo omdlisile ayibeke nje i-device wena uzitshele ukuthi imoto yakho akanayo i-access ye-device kanti uyipheqa la efonini uyayibheka imoto ama movements uyazi ukuthi ukuphi in enye i-device inelokhuzana ine recorder iya recorder isound thola ukuthi vele uganga njena uphinde kwenzeke imikhuba emotweni ulalele yonke into luvuka ulaka angithi wena usicreateile lesi silwane
sakhe wena lesi silwane lesi sesiyavuka ke lesi silwane lesi siyakuhanta akufice emjoleni akufaka inhlamvu ngoba wena wadliswa umuntu wamenza inkabi ukuthi egade leli dliso lakho ngisabuza leli dliso lakho ufuna wawuthe wena ufuna idliso elinjani enyangeni yakho ngesikhathi wena uya kukhokhovula wakho wathi ufuna idliso elinjani elizokwenzani wayibuza yini imibuzo efanele ukuthi masekunjena kwenzakalani masekunjena kwenzakalani masekunjena kwenzakalani noma wena upick and pay wena upick and pay wena awenzi shopping wena ubuza imibuzo wena into efuna idliso nje ukuthi idliso elinjani awunendaba ingakho sithola abafowethu or odadewethu bebulewe ubulewe wabulawa neshende lakhe kwaba isiphihli nje sento kwangazi ukuthi kwenzakaleni kwesinye isikhathi kusuke kukhona isimo sedliso eli wrong lapho ngaphakathi ngoba as understand ipurpose yomsuka wedliso as understand ukuthi idliso ikwasuka sukela kwedliso yini makukhulunywa ngokuthi ngifuna ukubiyela umuzi kababa ngifuna ukubiyela umuzi kusuka kukhulunywa ngani kusuke kukhulunywa ngokuthi ufuna ukubiyela umuntu ombonayo ukuthi lo muntu lona siyadonselana ikhona lento enhle ephethwe yilo muntu aza nayo la ekhaya ngiyasithanda isimilo salomuntu ngithanda ngendlela ayiphethe ngayo usuke ubiyela into oyithandayo ukubiya usukubiyela ini kubiyelwa ini emhlabeni nje in general kubiyela umuzi ngoba yini ikhaya leli awufuni abantu nje bangene bephuma njena kuvuleka indlela la ekhaya kuyabiwa ke la ekhaya kufakwe ixhobo kufakwe ilokhuzana kudonsa ifence kubiwe la ekhaya ukuthi kuhlonipheke inkomo zala ekhaya kuthiwa kufanele kubiyele isibaya kwenzakalani ukuthi inkomo zingahambi zibhosha igceke lonke leli zimosha kufanele zibe nesibaya nendawo ezolala kuwhy ngoba uyayithanda lemfuyo lena imfuyo yala ekhaya uyayibiyela manje makuthi ubiyela umuntu kuthiwa ubiyela umuzi kababa usukubiyela umuntu kufanele ubiyele umuntu obonayo ukuthi lo muntu lona it's a person ofuna ukuthi spend rest of your days naye ubiyela ke ngani zakwethu akungabiyelwa lonke utalatiki akungabiyelwa nje kwasani in the name of ukubiyela in the name of ukubiyela thina sokabiyelwa njena kwasani uyambona lo muntu uthi isimilo asikho isimilo kodwa wena ufuna ukumbiyela hayi uphuza kakhulu uyahamba yebanganini in abuye kazovula itavern la ekhaya ezophuzela la ekhaya edakwa la ekhaya ekhasheni icapha yenze yonke into lokhuzana akusalalwa ke la ekhaya wayengcono ehamba nobathini bawuphuzela lena ematavern usephuzela la ekhaya ke manje uthini ke lapho ziningi indlela zokulungisa umuntu than ukuthi uyamdlisa ziningi mhlambe lo muntu ufuna ukwelulekwa ngokomqondo ufuna ukukhuliswa ngokomqondo bese umyeka or ufuna ukukhuliswa ngokomqondo ngoba mhlawumbe umthanda ngalendlela le ukuthi wena uyimisele uyakwazi futhi ukuthi ungakwazi ukuthi uqhubeke naye in the midst of izinto sekazenzile kodwa lo muntu lo ufuna ukuthi umeluleke ngokomqondo ebona ukuthi uyamkhulisa uyakhula ngokwanele ukuthi lento isingenile ekhanda ukuthi sekangakwazi ukuthi abe yini abe umfazi or abe indoda yakho niyabonisana qala
umkhandi ukukhulume naye, kube nezinto wena ozoyisebenzisa ukuthi uma ukhuluma naye ukwazi ukuthi ekulalele, ekunike indlebe, ekuboleke indlebe. Kodwa sikwenzi lokho thina. Into esijahela nje ukuthi ngifuna ukumbamba, ngifuna ukumdlisa. Ngifuna ukuthi abe la. Usumdlisileke ekujikele. Kuthiwa njengotshwala esiswini. Qaphelani amadliso eniwalandayo. Buzisisani insila enilandayo, enifakayo. Ngayikhuluma indaba ukuthi inzipho ayifuneki edlisweni. Mina ngiyala. Kodwa ngiphikisani nomelaphi othi faka ngisho inzipho, ngoba mhlawumbe abanye baya-analyze ngokuthi usuke ufuna ukufaka inzipho, njengalento esiyikhuluma ukuthi hey usefake inzipho akasafuni ukuyeka umuntu wakhe. Ayisebenzi kanjalo. Inzipho ayichazi lokho. Ayichazi lokho. Uzokushaya. Uzokushaya. Inzipho ichaza ukuthi uzokuthela induku lo muntu loyo. Umangale njena ulokhuzana lo mfazi lona bekumuntu nje, beku-sisters njena oyithambele alright. Nini nje usuthola impama nje wena waphuma amafinyela ahlaza. Nini uthole nje usuthola impama wena. Wena usuthola impama nje wena manje. Wena usuyashawa manje. Kanjalo nje. Yini? Yingoba ileza inzipho lezana. So ake siqapheleni ngani zakwethu edlisweni. Ake sibhekeni eyedliso eliyingozi. Ake sibheke. Ngiyacela. Cela ukuma nje lapho kule video lena ngokuthi ake siqapheleni masodlisana. Khona kuzokwazi ukuthi kuphunguke labantu laba abangaka ababulalanayo ngokwedliso. Angisho ukuthi wonke umuntu oyibulalayo uyibulala ngenxa yedliso. Cha. Kukhona idliso elinye lifana nomvubelo. Make waphuza brothers, qala phansi. Liyabila ngaphakathi. Kuyonwa. Uze kuthiwa uright impela kodwa make waphuza. Make waphuza. Uyabona ukuthi bufane babe lo muntu wameluleka ngokotshwala qala. Wadila naye ngokotshwala qala. Wamtshengisa ukuthi hey yazi baba utshwala bunzima. Utshwala buyingozi. Ake sizame ugwema lokhu. Wena wahamba wayomdlisa esoba, ngoba kunedliso elihlukile lo muntu ophuzayo. Kukhona idliso lo muntu ophuzayo. Awafani amadliso. Awalandwa ndawonye amadliso. Awafani. Uyabona mangithi kwena ngiphethe idliso lasendaweni ethize, sengibuye nedliso lasendaweni ethize, ingoba amadliso awafani nemigomo yakhona ayifani. Kunedliso nje lingafuni nje ilokhuzana insila. Elingafuni nje insila. Olukhulumisayo nje ukuthi kunamakhandlela embala ethize, amakhandlela ushise nempepho, uthathe lento lomuthi lona ufake empephweni, ukhulumise. Ukhulume nawo nje umuthi, ukhulume nawo, ukhululekile unqunu, ukhulume nawo ukuthi ufuna kwenzekaleni ngosibanibani. Ngaphansi kwempepho lapho kukhona izithombe zenu nobabili. Ziyasha nazo. Ukhulume. Alifune lapho ulomuntu lona usuke ekulanda ke manje ngokwedlozi. Usuke ekudonsa ke lo muntu loyo, kodwa usuke uyidliso lo muntu wakhe, hayi umuntu omtshontshile. So kukuthina ukuthi at the end of the day yini esifisa ukuyibona yenzeka. Amadliso awafani, nemithetho yakhona ayifani, ngoba izibuya kube laphi bendabuko abangafani, abangasebenzi futhi ngendlela efanayo. So kowakho umelaphi wendabuko buzisisa.
Ngoba mina ngeke ngiblame umelaphi wendabuko ngithi hey ku wrong ukuthi umelaphi wendabuko enze ini yini mina ngizotshela abantu belaphi indabuko lo doti loyo. Wena buzisisa, wena iba sure ukuthi wenzani. Ngoba uzoyithola usunomuntu usumdlisile lo muntu. Angithi wena uthi lo muntu lona wenza ini kanti wena unaso isimilo, wena kwawena unaso isimilo. Kwawena unaso isimilo. Kwawena unaso isimilo. Usumdlisile ke manje na ngapha uyahamba uyoqoma wena. Uthi akenze njani? Ake sibuzane nje ngani zakuthi uthi akenze njani? Ekulinda ubuye neboyfriend nidlale lapha phambi kwakhe. Ngeke kwenzeke lokho. Uzokulandela azolala kini esangweni. Azolala kini esangweni ezegula ekhanda. Elokho ekulandelile. And ayikho into ozoyenza lapha. Ayikho into ozoyenza. Ngoba usuyicreatele wena isilwane sakho. Sithi wena lesi silwane. And take care of it. Isilwane sakho. Ngicela ukuma nje lapho. Ake sibhasope amadliso esihambayo siyowalanda. Bheka icharacter yomuntu uqala omdlisayo ukuthi lo muntu lona iyona yini lento engifuna ukuyikhanda izohlala nami la ingaphakade. Ilona ingaphakade lami yini leli. Yilona izolo lami lelathi ngilibona izolo. Seyilona izolo lami and ngifuna ukuthi libe yiphakade lami leli. Na, ilona yini iphakade lami leli. Ngidlisa umuntu okudliswa yini. Akuyena wonke umuntu udeserve ukudliswa ngani zakwethu. And before udlisa umuntu ubheke yakhe icharacter qala ukuthi wena umuntu onjani wena. Yiphi indima wena oyidlalayo on the other end. Wena ke umuntu onjani ke wena. Wena kuziphethe kanjani wena. Wena ke lo muntu lo uyakudeserve yini. Ake sinuka amakhwapha masosebenzisa lezi zinto lezi. Awukwazi ukuthi wena uyisitamkoko wena bese uyahamba uyofuna udlisa umuntu ngoba umuntu uthi yena uright kodwa wena ubuzazi ukuthi wena ukho right. Yini oyibona izoyenzeka lapho? Imfishi iphi le uyibona ukuthi izoyenzeka lapho? Hey guys, izolonakele nje ngoba abantu abafuna ukuyinuka amakhwapha. Ungamdlisa umuntu under influence of alcohol. Ungathi boyokhuthisa lamangqe bakhe ethaveni usudakiwe lapha imfula bese wena udecide uthatha leso sinqumo leso under influence yotshwala uthi wena uyahamba uyomdlisa manje. Uzonyenye. Uzoyisola. Ngoba esikhathini esiningi ama decisions esiwathathayo under influence. Esikhathini esiningi ama decisions esiwathathayo under influence. And njoba under influence kuchazani? Kuchaza ukuthi inqomo izophuma lapho wrong zodwa. Ngozodwa nje aba wrong at the end of the day. Why? It's because inqumo ayithathwanga umuntu ohlaphukile ekhanda owaziyo ngempela ukuthi yini lena afisa ukuyibona futhi uzoyimela yini imphumela yaleli dliso leli alithathayo. Ngoba amanye amadliso ngani zakwethu siyahlanganisa alilapheki. Uzothi uyabuya wena gogo bathini uthi hey gogo ngicela ukureverse le yanto leyana angeke ngikwazi ukuyireverse ngoba kuzofanele ukuthi ngubonise ijournal yami mosoqhamuka ngalo reverse lo ngubonisa ijournal yami ukuthi kufanele ngiye kusibanibani kulelizwe lelo kufanele ngiye Nigeria kufanele ngihambe ngiye eMalawi kufanele ngihambe ngiye eGhana kufanele ngihambe ngiye endaweni ethize kuze kunedliso esibiza ukuthi idliso lamabutho. Idliso lamabutho ezizwe. Idliso lamabutho ezizwe alilapheki ngoba leli dliso leli kukhona abantu abanginika imithi ethizeni abasekho emhlabeni. So akekho umuntu ozongitshela ukuthi le nto yakhe leyana ngingayidambisa ngani. Mosobuya kimi sengiyisitha mina. Uyabona ukuthi uhamba udala izitha wena. Nami sengiyisitha manje yena lento ngayithatha kugogo. Abanye umuntu egcine elikhuluma igama lakho umelaphi into ebhlungu esibhekane nathi ngebelaphi.
umuntu alikhuluma igama athi nyamazi mina umuntu owathi umuthi lo ngawuthatha gogo bathini mbatha Thokozani salukwa sendoda umavula kuvaliwe emzini amadoda ibhlungu bona lapho endabuko kubhlungu ngoba kusesikhathi phendula izinto ongasazi ke manje usula umndeni uthi cha gogo siya understand ukuthi wena buwenza umsebenzi wakho kodwa sicela usisize ngoba manje na ngendlela ubhuti asakayiyo usehambile lona usenza into zakhe njengoba ungibona nje na lo sihambile sawumlanda endodeni sicela usisize salukazi sendoda ukuthi siyikhiphe lento lena and awukwazi and uyobona umndeni ukuthi ngeke ukwazi uku-afforda nokuthi okungenani manje ngaya eIndia mhlambe khona into engabuya nayo eIndia engadambisa lento lena sengivala uyabona sisiwami noma mfowethu uma ubona ukuthi udlisiwe ngicela ukunginika ithiphi njena ukuthi uwishe ukuthi akobe udlisiwe ngomuthi oweak kodwa uyazibona udlisiwe ngoba the fact ukuthi uyazibona udlisiwe kusho ukuthi lo muthi odlisiwe ngawo vele uweak asukhiphe ke lo muthi oweak thola iBrian ye chicken Brian ngicela uyithole esitolo samandiya hayi isitolo esisebenzisa iBrian mixed spices no fanele uthole isitolo samandiya lapho ama spice bawafaka one by one or if bane mixed spice yakhona bazenzele that mixed spice yabo abenza ngayo iBrian but thola iBrian reputable yamandiya ngicela ungidlele lo Brian for 7 days 7 days zilandelana uzomuzwa komunye uyazi ukuthi udlisiwe kodwa kodwa ngayini iBrian 7 days senginuka India for 7 days uzosiza uphukuphuku sothini ngithi mina awuthola iBrian we chicken wesitolo samandiya ngangarefera omunye kukhona isitolo sase workshop sasidayisa uBrian isitolo sase workshop una restaurant ayise workshop eThekwini ayidayisa uBrian ngangalayo lo munye ubaba ngangamtshena lo baba lo wangitshela ukuthi asihlangane manje umkhulu ebandleni nasemabhizinisini mkhulu hayi ke ngase ngathi maseThekwini ngamfonela ngathi hayi baba ake ngithe ungafika ungadlile ngifuna siphume nje siyodla ngaphandle sahamba sayodla nalo baba lo kule restaurant le yayise workshop safika sayi order kukhona athi sengikhulumane naye ke laphana bebathi mabayifudumeza angithi biphekwe ebhodini elikhulu izokhishwa ebhodini elikhulu bese iyofudunyeza eceleni ke lokho iphunywa ke kanjalo ngama portions bebethi mebeyifudumeza bese besifaka lesi spice futhi kulokudla ke manje lalo baba lo muntu wayengenzela phela ngasese kwakungayona into official efaka ispice nje ayikho into engathi ngimnika yona esifake lesi spice lesi bese ebuya ebeka lapha useyazi yena ukuthi leli plate liya kubani nowethu useyazi le plate liya kubani hayi adle lo baba ngoba ngifuna bambone bese ngimtshela ngithi yazi baba okunye kokudla engifisa ukuthi ungidlele kona yilokho esikudlayo mina nawe ongenani iviki lonke wathi hayi ubala mthiya vele ngilana iviki lonke lo baba waya lapha iviki lonke wadla lokhozana kwathi ngesuku lwesi6 mangaphosisi ekseni wakhala ngesisu wathi ey isisu simkhipha ngenye indlela mawala ngathi hayi ekseni uthola amahewu lawe ecream ukuthi uthola amandla njena ngoba lento ngifuna ukuthi uyidle ntambama waphindela ntambama lo baba lona wayodla akalalanga ngalobo busuku lobo wahuda ubusuku bonke ekseni uthe meke ngifonela wathi ye Shando angisazi ukuthi ngenze njani ngathi kuye awuthola amanzi olwandle ngathi useThekwini wathola amanzi olwandle waphalaza ngawo uthi kwaphuma into ngathi unenyongo uyazazi lo baba uthi uhealthy
kwaphuma into angayazi, kwaphuma into angazazi njena ukuthi angayichaza yithini. Uthi waphalaza, uthi ephuze kancane kodwa into ade ephalaza, waphalaza into angayazi. Lo baba lo. Lo baba wathi ehamba esuka eThekwini ezekhaya eMpangeni. Idliso beseliphumile. Idliso beseliphumile. Uthi akazi ukuthi kwenzakaleni between itrip esuka eDurban eza eMpangeni. Akazi kwenzakaleni. Akazi ufike kanjani, akazi udlule kanjani kuma toll gate. Ngendlela athi stressed ngayo. Kwenzakalani kudlala imovie yalezi zinto ade ezenza during the time idliso lingaphakathi kuyena. Ngikhuluma ke ngedliso ke eliweek. Ngikhuluma ngedliso eliweek. Idliso lokuganga nje eliweek. Kodwa belenze idamage enkulu. Uthi nje bokudlala imovie nje. Mase efika kubaba into efanele ngiyenze mina njengomelaphi wakhe ukumeluleka. Angeke ubaba ethi efika lana or umuntu efika lana sengilikhiphile idliso bese ngithi kuye uyabona bexhaphaza ngizokumanage mina ngizokhuluma nawe kahle ngweluleke ngokwenqondo ngibe nawe sikhulumisane ngambona futhi lo baba lokuthi uma ngamdedela namhlanje enje uzongibulala lo mfazi. Walala mhlawumbe ususpend about 3 days. Wahamba sengimbona naye ukuthi use right sekakwazi ukuphendula ifoni yakhe waphuma kancane singaboni isilima lesasimdlesile waphuma kancane even ama assets akhe amanye amaningi wakwazi ukuthi ewa transfer kahle ekhiphe ezinye imali kuyena kancane by the time iqhuma idivorce wade sekayazi ukuthi usafe. Wavele waphenduka utshwala esweni kuye imamazi. Azange ibone ibhomu iza. Brian izokusiza kakhulu. Saruka sendoda ugogo bathini mbathu mavula kuvala emzini amadoda uanti usho. Ngizoloku ngikunika nje ama-tip amancane njengoba ngunikile njena i-tip inyana njena yeBrian. Hey, lo muntu lo uzodla imali yakho for 7 days. Hayi usebenzile. Kodwa ke all the best. Saruka sendoda ugogo bathini mbathu mavula kuvala emzini amadoda uanti usha asebenzeni. Thokozani.